من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muna itukbal na to in puji pa Allah subhanahu wa ta'ala, serta itukbal na to in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, saribo-ribo pagsukur kaniya sabab yari pakato in kawuhi kasabuhan na to harumini mahuli mga umat Islam in aun lumihil kato pangajian harumini in siya ini hambuk ini fakulti sin Ma'had Moro al-Islami, in siya ini maghihindo doon tawagon ko in nga niya di pala ko tumawag singan niya on maulo niya pangajian na to harumini panghimati siyarak kuman in maglilay ka niya tawagon ko na ingan niya Ustad Muhammad Latif Bugay palyatapaddal padilatul maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari kami ha duman ini tumukbal kaniyo patumtum sarta kiawutang namo ha maudu ha topic sung namo hi pamahari kaniyo amunain ini biya sinasabot tayo sinambuk burat to panghimati hati niya kalagihan sin kita niyo umat Islam in subay aun pag tajdid hati niya pag ini refresh sin panghati na to atawa ini foundation na to haara ma Islam hasupaya to humugot habubutangan niya inasal-asal habubutangan iban hasupaya to makawatuk in mga sila long ta wala pa nakawatuk paamon pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala asal na dyasan wayro na pagsusukulan na to singkatan pakaradyaan na to wat malingkan ihangla na to fa Allah subhanahu wa ta'ala katan sibu da ingkahalan na to di halawman sin dunya ini halawm kasannangan iban halawm kasigpitan subay na to datu hitukbal fa Allah subhanahu wa ta'ala katan in uno-uno na jumatukatu di halawman sin kabuhi na to halawman sin dunya
Dihay ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panghimati hasupaya bukon sadya sambat dako hay doon siguro ko kalasahan ini rais sin muassasa sin Nida'il Islam wa inaruga ingdengkan Sheikh Zakaria Muhammad hafidhahullah wa ra'ah. Hati niya impagyan ng panghimati ding mga mawdu tay ni bukon sadya lang niya in bation amun natutub. Sambil amun bati na bation hati niya patumtuman sinamun uno-uno na hikarayaw sinamun kabuhi niya di halawman si dunya. Lagi mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah bang kamiri da malipas ibandi da malawa na insyaallah in kawaun namu hipanghimati katu tanyugatan amuna impanghimati halom sin Quran iban sin hadis kaptangan sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dihay ni mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala yaririkatu simampay wayroon na tataksilan katu iban wayroon day sab tataksilan ta pa Allah subhanahu wa ta'ala mayta sabab simampay na marikatu dimatong na marikatu in panghindo ding Allah subhanahu wa ta'ala dimatong na bayna aydina min al-ibari wal idat hati niya yari na katu miabot in al-ibar wal idat amun mga pamintangan wal idat iban si mga kaptangan ikakugdan na to sin pag-arama fa Allah subhanahu wa ta'ala wal ayat al bayyinat ma yatadhakkar fihi man tadhakkar wa ja'ana al nadhir iban damikyan al ayat al bayyinat amun hikapanghimati sin hisiyusiyo na inamun mawaya kugdanan sinamun panghimati yaun makatayma ibang makatabok si panghimati yaun yari narika tu bayna aydina al-Quran al-azim hati niya sa lagu na ini panghimati katu hakabuhi ta di halawman sin dunya amun hikahasil ta singkabuhi ta hadlaw akhirat pabayna aydina al-Quran al-azim alladhi law unzila ala jabal لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله والذي قال الله فيه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى هذه في سورة طه ini umbul sin ayatnya hangatu sangku tagtu in Quran amunan in sa lagu di matong marikatu panghindu amun bangsa jay ni napanaog ala jabal hamanga budyaun la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah tanto kakitaan ta biasin na naugan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Quran bangat tunat napanaog doon ang mga kabudburan niyaon la ra'aytahu khashi'an mutasaddian tanto kakitaan ta tuod kakitaan mo ya Muhammad khashi'an hati ni halom kabuga halom damag mutasaddian min khashyatillah hati niya insiya patikupu miyumuga ting Allah subhanahu wa ta'ala bang sadya na panaugmad to inamun Quran paamun kabudburan yaon hati niya rihay ni mga umat Islam ibang hindu katu amun panghindu halom sin Quran mapatut yaon subay na to agaran mapatut yaon subay na to hinangun ini pamandu hakabuhi na to sarta amunaon nindan hikapag mabuga tagahugot fa Allah subhanahu wa ta'ala walladhi qala Allah fihi biasin ayat nasabut informasin Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan
وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. هاتي النبي أن هاتو piaturun namu in Quran Arabian hawasa Arab. Hasupaya yato kapahaman sin mga zaman na kaunad to. Sarta in zaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati niya mga tao yato bahasa Arab. Luga Arabia inamun katauran jimatu hazaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarrafna fihi min al-wa'id ay passalna. Hati niya detail na mo kanila, piyasawa na mo kanila, tiapsil na mo kanila, inday hamon mga al-wa'id, amun pagpatumtum, pamanda ikanila, sinamun bang aun sumulang ding hapang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran, ding hapang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran, tanto tuod aun hipagbak niya kangian halam sin kabuhianan niya riha dunya, labi luwa na dito hadlaw akhirat, la'allahum yattaqun. Hati niya pang hindo sin Quran, detail ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala in halawman niya, la'allahum yattaqun, hasupaya mga manusia yan, hati niya makapagmabuka sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatunay nila inidiyaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hikalayo nila sinliangan niya. Aw yuhdisu lahum dhikra, atawa tumubo doon kanila inamun pagtakon panghimati. Dhikra amun mahinang nila nato panumtum. Fa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan biyayta in Quran ibasin halawm niya amun kiya bayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala niya na surah Taha ayat hanggang to 10 tagtu. Wa min huna innakum taqra'una hadha al-Quran bi anfusikum wa tasma'unahu min ghairikum. Hati niya dun hanlong niya ini biyawasan niyo biyabat-bat niyo Quran bi anfusikum singgin hawaran niyo wa tasma'unahu min ghairikum iban dirungog niyo panha duha ingdain kaniyo wa huwa yukhatibukum bi lughatikum fa ya'murakum wa yanhaakum wa yuhadhdhirukum min adh-dhunubi wal ma'asi. Hati niya amwan inamun bahasa amun hipaglapal niyo bang niwasaw ning Quran bang niyo apply ning Quran hati niya mahinang niyo yaon lughatikum fa ya'murakum wa yanhaakum dun haon amun halapal sin Quran hadahakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala aw naroon ini piyang daakan niya kaniyo wa yanhaakum iban aw naroon piyang langan niya kaniyo wa yuhadhdhirukum min adh-dhunub wal ma'asi iban magpahali kaniyo magpaanib kaniyo din ha mga adh-dhunub din ha mga pardusahan wal ma'asi iban mga pagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala wa yubayyin lakum uqubataha wa su'a aqibatiha iban piatarrang piasawakatu sin Quran sin ayat halom sin Quran uqubataha inamun uquba im punishment amun makalanggal sara sin Allah subhanahu wa ta'ala wa su'a aqibataha wa su'a aqibatiha iban sinamun kangian sinamun tungbas sinununay na hinang niya. Wa aydan yuhadithukum anil ghuyub al-madiya wal mustaqbala. In Quran amunan in mamayta ikan niyo sim parakala amun al-ghuyub amun wala niyo kasaksi hazaman al-madiya ha mga nakauna wal mustaqbala iban sin zaman susungon amun wala na to pakasaksi ani namun parakala niya aun na parakala kaya babayta sin Allah subhanahu wa ta'ala ron halam sin Quran wa yaqussu alaykum min anba'ir rusul wal umam wal akhyar wal ashrar wal janna wan nar damik yan hi kissa hi suy katu sin Allah subhanahu wa ta'ala dun halam sin Quran min anba'ir rusul dahil ha mga suy sin karasulan wal umam iba sin mga ummat nation na kauna kaya babayta halam sin Quran mga jimatu kanila wal akhyar iban sin mga hinang marayaw damik yan kaya tututat iban kaya lilimpal sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran wal ashrar iban day sab sin mga kangian katan
yaon nakarukot halom sing Quran. Wal jannah wan nar, iban day sab si mga sulga amun tungbas hitumbas kanila mga sila himinang sindiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nar, iban day sab sin ininal ka apinar ka jahannam. Yasifu lakumul janna wa ma fiha minan na'im, piyahantang niya kanyo ini sulga iba sin unuunin halawman niya amun kasanangan. Masya Allah, hati na yung Quran yari na miabot ka to nag ini ulangig na ini madtumari biyawasa na to iban sin dirungog na to day sa baro kaing ini biyawasa si mga umat amuna unimahinang natuksuntuan sing kabuhita di alaw man sin dunya nagpanib ka to sin hinang mangi iban nang daki ka to sin hinang marayaw yaun na halawm sin Quran jukup-jukupan katang sambil kaya baita ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ma farratna fil kitabi min shay, wayroon nalipas na mo wala na mo katinggaliin unuun na parakala amun doon na Quran. Hati na jiyukup sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na amun laong taparakala tataksilan paamun wala kita nakahati sin unuun na amun luon sin Quran. Way na piyasawa piyajukup na sin Allah subhanahu wa ta'ala kato wan naru aidan wa ma fiha min al-adhab al-alim, damikyan biadahadto insulga iban sinalka piyasa sa wakatu sin Allah subhanahu wa ta'ala amun kialimpal niya halaw sin Quran hatta ka'annakum tushahidunahuma ayanan, sambilin sa kaulawla biasin amun kikita niyo tuod kaya sasaksian niyo tuod inamun pagjato sin unu-unu na parakala halaw man sin Quran. Wa huwa kalamu rabbil alamin wa asdaqul qailin wa huwa hujjatun lakum aw alaykum. Damikyan ninyaon kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala kallam wa asdaqul qailin amunaunin sa kugdan amun sa amu al-qailin amun kabtangan wa huwa hujjatun lakum aw alaykum, iban ng Quran hujja mahinang niyo yaon ini hujja hati niya mahinang niyo yaon gapi mahinang niyo yaon ini tabang hadlaw akhirat aw alaykum ataw mahinang niyo ray sa yung kuntara hati na bang mo yammalan bang mo iyaga di panghindu sing Quran hujjatun lakum panghindu yato kay mo iban mahinang yato saksi pamarayaw kay mo nabang mo wala na agad siulang mo yung panghindu sing Quran liawa-lawa mo yung panghindu sing Quran tiyay kuram yung panghindu sing Quran hujjatun alaykum damikyan mahinang day sabiad to tataksilan kanyo hadlaw akhirat sumaksi kanyo sing kangian niyo sintinggalan ning Quran falyanzur kullun minna mawqifahu min hadha al-Quran waliyurid a'malahu alayhi hal hiya muwafaqa lima jaa fihi aw mukhalafa li amrihi li awamirihi wa nawahihi. Hati niya lilingunta bandingunta ginhawaranta bang nakakugdan da ka ing kakahinangta biasing kiyaway ta sing Quran kita unta hi arad ta ing ginhawaranta ing kakahinangta bang imam muraha pamando sing Quran hal hiya muwafaqa lima jaa fihi uno nagtugda daka iban si panghindu sing Quran inahinang tariha dunya aw mukhalafa li awamirihi wa nawahihi atawa nakasiha nakasulang dahil nga amon mga riyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban nakatudyo pa amon mga piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya subay ta tubandingon kitaon bistahon bang ingin nawawaranta nakabansan nakamadtuhad to pakasabunalan papanghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na sa rayaw-rayaw panghindu wayroon na sa kugdan-kugdan panghindu amon na yung panghindu sin Quran wayroon na amon makapanghimati makapatumtum ka to sin sa rayaw-rayaw patumtum sin sa rayaw-rayaw panghimati amon na yung panghimati sin Quran
amo na yung panghindu halom sin ini Quran kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni mga umat Islam bang tana agad impang hindu sin Quran aw nasadya natija niya marayaw. Aw nasadya natija niya marayaw. Yagad mo nagtaat kaw fa Allah subhanahu wa ta'ala. Piyagtaatan mo nag-obey kaw ha piyangda kan sin Quran. Hati niya kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala piyagtaatan mo na. Ingwa niya nasadyan wayro na rugaing wayro na pagduarwa mi'a fil mi'a long si mga bahasa Arab. 100% inyan halom na kauparuntungan sa lagu-lagu. Unin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala na mayta. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Hisiyusin nagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya miyagad siya si panghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala muna yung Quran niya iba sin rasul niya yagad niya yung panghindu. Faqad faza fawzan azima. Bunal tuod, magparuntungan na siya yan, magkasanangan na siya yan, singkasanangan, simparuntungan sa lagu-lagu. Beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa asdaqul qailin. Amo na tuin, ini matan kaptangan, kaya beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung kaptangan ni halam sin Quran. Damik yan mga umat Islam, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang natusiw lang, nag-disobey kita. Ingkain na nag-obey, hati na nagtaat. Biyaon nagmaasiyat, nag-disobey ka, hariya ka sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo. Siulang mo yung panghimati yaon, nagtug-tug ko sin ini bati ka. Uning kumugdan kayo muramik kiyan, way ray sa pagduarwa, marugtol mo ray namun sa lagu-lagu day sa musiba jumato kumugdan kayo mo. Marugtol mo. Makaka kaw sinamun kalaungan sa mata-mata. Unin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala kita. Qawluhu ta'ala, wa man ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Hisi magmaksiyat. Sumulang Allah subhanahu wa ta'ala mun panghidu ni halam sin Quran, iban sin rasul niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla dhalalan mubina. Na punal tuod, ini nalaong na siya sin laong sa mata-mata. Matang paling kalaungan niya. Yaon narunhaon, ini laong amad. Nakasud na siya pamun, ini laong wayroon na makatawalikan niya. Bang siya nagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amwad to mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in panghindu sin Quran, amunan in sarayaw-rayo panghindu, amunan in sarayaw-rayaw hikapang himati paamun mga sila ini nalawa lang taharan ini pagibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan in mga manusia simulang ha Quran di matong na kanila in sawa biya sawa mo no siulang nila misan pa sila lang musimantok na palangit. Miabot na paayan yung panghati nila. Hatat kala siulang nila rin pamando sin Quran. In mga manusya yan bilang na sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila wayakkal nila. Way panganal nila. Bukun saan yung pagyano manusya amun biya sinarika biya sindiha kato in panganal tanawot na ng profession ni rakula diha dunya siya na in sarayaw-rayaw manusya la in sarayaw-rayaw manusya kaya bay taha Quran amura in nakatudyo siya papagibadat na usal niya in kabuhi niya ri halaw man si dunya harap pa akhirat kaya ingatan nin hal hiwal niya kabuhi ni hadlaw akhirat buko ning kabuhi buko ning maksud simpagyanon ini amun profession niya ri dunya siya na in sarayaw-rayaw piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun sumagawa gaman siya na in kiyaway taharam sin Quran in sila wayron panghati nila tungod sin akhirat way panghati nila tungod sin ini susungon lahad law akhirat adapun in mga sila
na napakay nila in Quran, piag tafakkur nila, piang dungdung nila in halom sing Quran, sila na ninamun nakatawang kanila in uno-uno na parakala kabuhi nila halaman sin dunya, dahin naman hamon kabuhi anan nila pagdunya, iban damik yan pag-akhirat, inyan sila na ni makahasil masalihuhum, sinamun mga kasanangan al-ajila wal-ajila, amun diha dunya, iban hadlaw akhirat. Wa alimu annaha lam tukhlaq abathan, kaya ingatan nila in sila, kung sila piyapanjari amun, way kapos paidahan, way ro maksud, mag-apas sa jasin loon dunya, mag-apas sa jasin profession niya diha dunya, di niya ingatun insuko niya hadlaw akhirat, bukod na maksud. Walam yakunil maksud minha imaratu dunya wal wusul biha ila shahawatin nufusi alfaniya. Bukod long maksud, piyagpapanjari naman siya, amun maka niya na, naka niya rin kasanangan niya riha dunya, bukod. Nag-umul na siya marayaw diha dunya, nakasampay na siya pa amun maksud, kabayan sin hawa napso niya, sin ginhawaran niya, alfaniya, amun magkalanyap paisab. Way katutug niya. Ha? Bukod na maksud. Wa innama khuliqat. Ha? Sumagawa, ingkatan niya, ang piyapanjari siya, iba na sin luon sin dunya, litadulla ala izmatil khaliq. Manuju kisadya sin atin niya, suway siya mang lagu. Lagu ni namun al-khaliq, in Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yustafada minha fima yasluhu dunya wal akhirah. Iban hikaka niya, hika hasil niya dunhaun fima yasluhu ad-dunya wal akhirah, amun hika sanang hika salamat sin kabuhianan niya diha dunya iwan hadlaw akhirat. Haula humul ulama haqiqatan, la المجرمون الذين يصنعون الدمار وينظرون إلى الكائنات على أنها مجرد متعة عاجلة ولا تدل على شيء، فهذا نظر الجاهلين وإن سماهم الناس علماء. Hati niya mga kato, bukod niya ni pagyanong ulama, amun tao, taka-profession siya, lang mo sila na in real, sila na in matan, nakaabot sinamun, panghati marayaw. Lang mo mga sila yan, ha? Mga taka-ilmo, amun miabot na sila pa amun, long ta, jangkaan, nakaingat sila sin kasamunala. Bukod. So, magawain silaan, lang niya, ini, amun nakahinang sadya, sinamun, suku nila riha dunya. Ha? Para sa wawan sin, himati sab sila sin profession nila, sin panghati la riha dunya, na nakaan nila sabi namun kapatut nila. Sa adapon long niya, amun nganan mo sila, in sila mga ulama, sila ni nakaingat sin kahalan, sin uno-uno na parakala nila la. Bukod nito, fa inna Allah qad wasafahum bil jahl wa adamil ilm. Karena inna Allah subhanahu wa ta'ala, sipat pa mga tao yan, adamul ilm. Atin niya, way papanghati. Ha? Qala ta'ala, hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Walakinna aktharan nas la ya'lamun. Sumagawa, in kamatauran, si manu siya, way rum panghati nila. Way pangirab-ngirab nila, sin parakala adlaw akhirat. Ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya. Bunnal bang parakala dunya. Di mo ka, di kalimunan budlong sin. Ini, tauso. Di mo siya kalampikan. Ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya. Kaingatan nen mga parakala, halaw man sin dunya. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sa hadlaw akhirati mga tao yan to, ghafil. Tao naligap. Matagmad to mga ulama mga biyad to. Matagmad to mga ini jukop in panghati nila. Di sa adamul sipat pa sila sin Allah subhanahu wa ta'ala bil jahli wa adam al ilm. Amun way panghati nila. Paamun ini maksud pagpapanjarihan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Awalam yatafakkaru sambil siyug patanin ayat in ayat kawakata suratul rum dan ayat unum sambil pa ayat hikawalu. Farmasin Allah subhanahu wa ta'ala, walakinna aktharan nasi la ya'lamun.
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Uno wala nila ka diungdungan, wala ka sila nagtapakkul. Long simba mga kadaming ini nagtapakkul. Ha? Wala ka sila nang dungdung. Oo. Fi anfusihim. Amundo na ginhawaran nila. Ma khalaqa Allahu as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Wala yan sin Allah subhanahu wa ta'ala piapanjarin niya ilangit iban sin gumi wa ma bainahuma iban sin hautan niya yan kataan illa bil haqq, yani illa bil haqq li iqamatil adli was thawab wal iqab. Hatin niya aun tudun kapatut kasabunalan. May niya piapanjarin langit, may niya piapanjarin lupa, iban sin halauman niya ini amunan kita manusia ini ginhawaranta illa bil haq, buat malingkan aw doon hika patindog sing kaadilan iban hika tunay sinamun as-sawab wal iqab, sinamun tungbas iban siksa sing kakayan amun narukto si manusia diha dunya, nahinam si manusia diha dunya. Wa ajalin musamma, iban indoon halaw man sin dunya yan aun ajal niya amun natuput-tuput sa jarun, aun ending sinamun kabuhi niya sinini doon halaw man sin dunya yaun. Wa inna kathiran minan nas, sumakawa kathiran mambiya kadaming ini na saliway mga kathir, diddu kalil, atin niya opposite sin tiyo kamatauran long na kamatauran si mga manusya biliqa'i rabbihim lakafirun, amun hipagbak nilentuhan nila lakafirun, nagkukupul matao yan. Hati lani inatay maun sin aun pagbak iban sintuhan nila Rabbul Alamin hadlaw akhirat. Fahada aw hadhihi al-aya, in ayat ini amun niyapihan sin Allah subhanahu wa ta'ala amun mga sila law mutakapanghati makaingat sin luon dunya bihaon ini masyaallah amun mga parakala mga high-tech ini kataan kaingat si manusia diha ka to sambil wangsata maingat nga namun mga wala pagimuwa kay ngatan na bang unoy namun ni style unoy ini biya para kala yaon master nila na di mo biyan ka tandak-tandakan kay ngatan lang mo yan na bumuha sa babo ataw yan na latest ba ni mga yan sa mga yan to biyita sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala هذا لونيا لا يعتبر علما حقيقيا, لا يعتبر علما حقيقيا ولا يدو بيستا سنسرا أمواتين علم حقيقيا أمون علم حقيقة علم لما بقى أمواتو أمون nakaingat na sing kasiyok unan amun mga rahasya sin dunya yaon kay ngatan niya na inunun para kala mga gadget katana raw man sin dunya bukong pamatin ilman haqiqiyan ma dama annahum yajhaluna al-akhirah wa yaghfaluna anha wa la ya'maluna laha wa hadha huwa al-jahl al-haqiqi masyaallah sa lugay sin mga tao yan awam pag-akhirat atin niya way pang wayro namun panghati nila tungkol pa akhirat. Uning kawain nila akhirat. Uning mahinang nila lutuan law akhirat. Madama annahum yajhalun al-akhirah amun awam pa sila tungkol kawain nila law akhirat iban naligap sila sin uno-uno na kabuhianan nila doon halaw man sin dunya yan iban hihinang nila na sadya uno-uning kabayaan nila. وهذا هو الجهل الحقيقي gaman amwanin kajahilan matampal al-haqiqi bukun wala haqiqi haqiqi hatinya amun ini kawam matampal fa kayfa long si ulama fa kayfa nusammihim ulama wa hum yajhalun
Limadha khuliqu wa limadha khuliqatis sama' wal ard wa limadha sukhirat lahum hadhihi al makhluqat. Hatinya, biya din inikangan mo kanila mga tao maingat. Taulong mo insilan panday pandikal. Oo, biya ito na sinog niya. Panday pandikal wahum insila yajhalun. Insila awam mapag-agama. Limadha khuliqu, mita sila piyapanjari uning maksud. Walimadha khuliqat as-sama' wal ard, mita piyapanjari in langit ibasin gumi. Walimadha sukhirat lahum hadhihi al makhluqat, mita piyapagdulwaya kanila yung kataan piyapanjari ini. Aun niya to hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala dito kataan. Buko niya to intended sadya amun khas lamudi sadya dunya. La sa subay nila tumausal mahinang ngadtudan pamun hikahasil nila sin kasanangan nila diha dunya labi luwa na dito ha adlaw akhirat. Amod to mga ini umat Islam den ha mga panghimati kaya baita kato sin Quran. Inaruhul-duhulan niya di na kita ini taki-taki niya turin ha mga kaya baita kato in Quran yari na si maplag. Bangkauri kuma simpang Hindu ini na waisan. Wairon kawakan mo amun kasabunalan pang Hindu. Way na. Sumuok ka mo pa mga long mo hipo na sin profession yan katan. Way pa nakaabot sin hakikat. Biasing kaya way tayo doon. Way. Sa kita ang Quran. Pangadya ang Quran. Iban hatihun. Hatihun na to. Bang uno inamun luon iban maksud sinamun kaya panjari atau ini hiklad ka to halam si Quran. Puas tingad to mga umat Islam. Ayaw kita makuyag impangan nalta liupa-lupa tayong Quran. Long muna wairasad to para kala. O maman kita magdulbaya singkabaan tariha dunya. La. Ay ikaw tuod mag-imangkan si biyad to. Unin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amulong mo tinggalan mo yung panghindu sin Quran. Buko niyan intinggalan mo uno bang uno sa nasullaha panasiyahum. Hayat dukaing nasullaha paansahum anfusahum. Hayat parukaing lahum adabun syadid bima nasu yawmal hisab. Ay ko makuyag long mo liupa-lupa mo yung parakala ini ano ba, never mind yung parakala ini, biyali wala yung parakala ini, bukun nasullaha panasiyahum, gaman baran nila sa tinliupa nila, bukun namun pangido sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukun panasiyahum, amun ginhawaran nila liupa nila. Ataway na ayat do kay nga suratul Hashri, ayat hang putag siyam, nasullaha paansahum anfusahum. Liupa nila in Allah subhanahu wa ta'ala, amun panghindo niya, sa in hakikat paansahum anfusahum. In liupa nila, amun ginhawaran nila. Liyaukan nila sin laog, amad. Laog, amun wayroon na buong-buongon dito makatawang kanila. Bang nila liw palupa impang Hindu sin Quran amun pang Hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala walahum adhabun syadid surah Sad kawahan tagpuno min number sin ayat lahum adhabun syadid aun kanila siyusuko hipasuko kanilain ajab syadid amun nakalanduin ajab bima nasu yawma al-hisab sabab sin liw pa nila in yawmal hisab in adlaw pagtumbas sing kakahinang nila. Liw pa nila biya sing kyawaita tahin duning Quran bukon mamarahi inamun parakala kakahinang pagtaat pagibadat sambil amun tumbas sinahinang madto kyawaita sing Quran matampan wayroon na lipas mga ini kya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian man a'rada an ayatillahi yun a'rad siulang niya liupan niya iban a'rada mialling siya
nanaykod siya an ayatillah din mga ayat amun kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala walam yatta'idh biha walam yatafakkar fiha fa innahu yabtali bi ummi alqalb wa qiswatahu fala yazjirhu alwa'id wala yanfa'uhu at-tadhkir wala tu'athir fihi al-ibar. Hisyusyuin malling din ayat kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala walam yatta'id biha iman wala niya hinang amun nakapatumtum kanya naka-encourage kanya si pag-ibadat walam yatafakkar fiha wala niya piyang dungdung wala niya tiyali in Quran fa innahu yabtali bi ummil qalb na imayad to in sila to patut inibubutangan sin amun tatandasan bi ummil qalb amin mabuta na yung pangatayan si mga tao yan bihaon masana to ini manusia imbilal manawag tawag kapag bangyaon ugat na pagtangan yung mga tao ako ayaon saliway uno yan to amo natin biyuta yung pangatayan nila biyuta tiambulan na yung pangatayan nila wakiswatahu ibansin amun piaturas na ron ha amun pagmaksiyat yaon katuy kuno pag-ibadat magsabahayang yaon pila minute na 3 to 5 minutes maka mo inkay banan magpanayam hakwa magbasketball inkay banan bisan na wakto na mahang kajam di pa makaalihan kanila makainihan kanila sa mag-ibadat maliso uni mga tao yan amun miyaling simulang nahapang hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala simulang nahapang hindu sin Quran wala nila nanahin ng sababing Quran yatta'idh biha amun ikakawa niya sinamun maw'idha panghindu wala may tafakkar fiha wala niya riyungdungan inamun kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala fala yazjirhu alwa'id na di na tumaka ini duy kaniya dengha amun kasiksaan dengha pamanda sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya tinya kuan na siya masuok na siya madto pa among kapiligduhan wala yanfa'uhu at-tadhkir wayro na mong paat sinamun makapatum amun manayma sa simpatumtum way na wala tu'athir fihi al-ibar iban di na magbakkas doon kaniya in al-ibar amun mga ibra amun mga ini patumtum mga kapaidahan mga karayawan di na baitaan mo na in aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala bihay ini in pag-ibadat bihay in tungbas anari na gaman juk-jukon kita zaman na to ini may ta nakad to kang pasulga may ta masiguro makasudsulga bang isiyo pang mga daming inianon pa ay lala na lang niya may tama siguro makasud ko sulga na masiguro ta bangko nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala la syak ya akhi way pagduaro mo bangko nagtaat may ta sin Allah subhanahu wa ta'ala na bangko nagmaasiyat namikyan way pagduaro malanggana kawasal di dunya sabil pa labi luwa hadlaw akhirat labi luwa hadlaw akhirat matao di mga ayat parmasin Allah subhanahu wa ta'ala awalam yahdi lilladhina yarisuna al-ard min ba'di ahliha an law nasha'a asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un yato amun dalil na may takato bangi mga tao amun tiutupan na tiumukan na hiyataman na yung pangatayan niya sinamundi na makabatok sa punalan natba ala qulubihim at inya tubi ala qulubihim kiwanan na tiumukan na bang mga riya kato aw na notarize na walang nabibiyad to tiumukan na fahum la yasma'un di na makarungog di na makatayma yung mga tao yan di na damik yan in ayat tilkal qura
sugpat niya ra, tilkal qura naqussu alayka min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qablu kadzalika natba'u Allahu ala qulubil kafirin. Demikian biada hatukatan simampay na kanila insuy-suy si mga nakaunad to kaya pasampayan rasul kaya pasampayan si Panghindu sumaka piyang himuting nila katan nga wa kadzalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin na tumbukan da isap sin Allah subhanahu wa ta'ala impangatayan si mga sila nagkukufur. Demikian mga umat Islam yari mataudin ang mga kiyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala bang imano siya simulang na ini wala niya na hinang sabab in Quran maka pamati kaniya maka dihil kaniya panayo na uno pa ini po asing Quran maka ini dihil kaniya patungtum marayaw maka panghimati kaniya marayaw uno pa wa man asdaqu minallahi hadithan wa man asdaqu minallahi qilan wairun na bang nila tinggalan ng Quran bang nila pasaran ng Quran uno pa na nga sabab ini na magsama-sama kita katan humati sing Quran imingat sing Quran supaya amo arim masuok kato amon makadil kato panghimati. Demikian naruhulan nira wal falyakhsha haula alladhina adaa'u as-salah wattaba'u ash-shahawat wa hajaru al-masajid na suway ka human liya ko tay mangud amon mga adaa'u as-salah maniningga sa bayang liupasin sa bayang wattaba'u ash-shahawat nagdulwaya na siya sinasahawat niya sinhawa nafsu niya wa hajarul masajid iban naghijra rin nga masjid masyaallah naghijra tinya timangkis miya ko rin nga masjid hindi ka ito mabuka pa masjid tanda lang nga simbuka na mo na di na kayo mabuka pa masjid bihan nakalando yung buka mong bihad to nabuka wala umamuha sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uning paggalian si mga tao yan to. Uning pagkabukaan nila, amon mga timitinggal sa bahayang, wattaba'u syahawat, iara din hawa napsu, yaon na sa sambahayang, yaon na nagbabang, di umalup man to papagsambahayang, di umalup po ni pag ini tay maon, samba ko ni panawag, tawag yaon, wahajarul masajid, sa ata, limayo na rin ha mga pag-ibadat, limayo na rin ha masjid, unin kabukaan nilan, sumay nila halian, lam yantafi'u biwa'din wala tadhkir. Amun, wayroon na makamumpaat kanila, biwa'din, amun patumtum. Amun ito makabuka, bangamun katumbukan sila ito, masyaallah, la hawla wala quwata, nas'alullah as-salama wal afiyah. Maman kita pareha lang sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sifat lihat turakus lam yantafi'u biwa'din wala tadhkir wa lam yatta'idu bima halla aw hulla bighayrihim min al-uqubat wala na hinang ini sabab sinamun nakapatumtum kanila inamun ini di na may nang sabab inamun kataned to makabatok sila pa amon kasabunalan amon beta sin Allah subhanahu wa ta'ala unin ini kabukaan nila rito hatin niya khataman ni pangatayan nila iwan labi luwa na bang sila na makabatok kasabunalan na subay nila sa pagsaddihan an amun jumatu in pasad aun na jumatu pasad kahiluwalaan fi qulubihim hapangatayan nila في الدنيا ديها دنيا ثم ينتقل إلى المسير المؤلم في الدار الآخرة وهم على غير استعداد ويتمنون الرجوع عند الموت ليستدركوا ما تركوا من العمل الصالح فيقال لهم هيهات هيهات hati niyamun mangmabot ni nadlaw saan na siya sa puton Ming wayron na takaran niya no apat na siya pagmaksiyatan piyala kita sa Allah subhanahu wa ta'ala katan no apat na sadya pag
inihinangan maksiyat, wala nakabatok, wala na nanay maising kasabunalan, si panghindo sing Quran, si panghimati kaniya, way na ipagbak niya na in pasad, piyukulo, pasad, ini kahilwala na pangatayan niya diha dunya, iban alup niya na inamun uuwian niya amun nakalando in kabisanan pidaril akhir hadlaw akhirat ubusin siya ala ghairi istidad amun mayroon misan luto na hinang niya wala niya kapag tagamahi ming ikaw yara kaw kyaro ming 5 minit wa yatamannawna ar-ruju' imaangan-angan pentaw yan papalikon siya pa dunya indal maut aminsong na siya mapatay. Mga tay mangod na muha ka may Islaman do. Panghimati inirakula kato. Impang hindu sing Quran, impang hindu sing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kita maligap. Ayaw, misan paunin taod sin alta tayin taod sin kaanakan ta. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Wa may yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun. Allah subhanahu wa ta'ala na mayta. Sa luki-luki na yan, sa luki-luki na kabuhi niya riya dunya. Bang niya, nihinang sawab in mga pangalta niyang kaanakan niya, naligap siya pag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mawut niyang kamatay niya na, yatamannaw na ruju, inyangan-angan niya, makawalik siya. Hasupaya makahinang pa siya sinamal niya marayaw. Fayuqalu lahum, unin hiyan kanila hayhata hayhat. Never, wayron na. Way nabalikan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Iparaya ikaw, masyaallah. Allah yatikal khair. Bang atiyan na mangayo pa yung mga tao. Bangad delay na kanila. La asaddaqa. Pinya magparayaw na ako, magtabarro na ako harasin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ako minas salihin. Magpaon na ako tao marayaw, yakan daming ini. Yan. Natin niya makaangan-angan na siya sinamun, kita niya na inamun kasabunalan doon. Kita niya na. Narunaon, intahal ajal, wa khatamal amal, wa hana waqtul jaza, wa qawluhu ta'ala, wala tujuzawna illa ma kuntum ta'malun. Intahal ajal. Wayron na. Miyabot na yung ajal. Wa khatam al-amal. Na kaya tumbukan nin amal. Way na. Wahana waqtul jaza. Yan narimatong nain waktu hipagtutumbas. Sinahinang mo marayaw. Tumbas niya marayaw. Inahinang mo mangi. Damikyan. Itumbas niya pamangi. Wala tujuzawna illa ma kuntum ta'malun. Wayron na nitumbas ka niyo. Ba't maringkan? Uno-uno rin kaaw na sinahinang niyo. Simple na agama, Masya Allah. Piyasa wakato, inlingkat sin agama, wayroong katitipuan kato. Sa tiud ta naglupa-lupa, tiud ta nagini, biyali wala tayo panghindo sin Quran, biyali wala tayo namun panghimati sin Quran, na abang tabiyali wala, amunaning gwa niya mga tayo pangudagama Islam. Mahunit mga mano siya ang makabato. Man yahdillah, fala mudilla lahu. Isu na in kahidayat siya may nasa makalawang. Wa may yudlil fala hadiyala. Wa may yudlil fala hadiyala. Isu siya binliyawang amun diulan niya sero na kalawungan niya sa pamauting pini niya na wayron na makabatok makapanghindo kaniya. Way na sabab diulan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na ya kamu mga tayo mga kami Islam do baba ini intak complete pa namun panghati ta. Yari pa ka ito yung pangannal marayaw, pangannalo na ito yung Quran. Tiyawag kita, piyanghimati ka ito yung Quran. Kuno ta patay maun. Kuno ta pa ang gautaan hindi akas yung Quran. Pasarahan na ito naman ito namun unun ng parakala, hikasasaw ka ito, hikalayo na pag-ibadat, alupon na ito yung panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalan na ito, inuno na hikasasaw. Bisan pa ang unin taon, unin dayaw, inyan, do, biya sin kaya baita sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ayaw maka ligap kay mo ya Muhammad
taqallubul ladhina kafaru fil bilad. Amun nagpula puti ning kahalan si mga nagkukupol halam sin dunya ini. Gana-gana imibog kita. Ha? Sabab sin pagpula puti nila nag-apas-apas singkatan. Mga hinang marayaw diha dunya. Amun gam sa mga mong kimugda na sara. Sa amun langgal sara katan. Nagdusin hawa napsu, yurul katan, inamun ununing kabayaan, katasing kasaddapan, music. Amo ato katan. Mataun qalil, tumtuma. Iwutang mo ni kaidah kabuhi mo. Mataun qalil, inyan, kasan nangan enjoyment, tiyo-tiyo. Tumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ay mga kafir yan, inhulaan nila, jahannam wa bi'sal mihad. Amo natin, sangi-ngi hulaan nila, sangi-ngi uwian nila. Na'udzubillahi min dhalik. Mga kita parehalaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga sila amon makasud pa pinarka jahannam. Murah-murahan ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amon nakadihil kami panghimati. Kiyawa na mo ipanghimati sin Quran. Amon di kita maligap. Iman di makasasaw kato. Uno-uno na para kala di halaw masin dunya ini. Sumagawa hinanguntadan. Hinangunta muwasalat. Hinangunta ini sabab. Asbab. Amon hikatudjuta sin pagtaat. Sin pangagata pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin ini Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran kahinapusan. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan ko. May yuti'illaha wa rasulahu. Faqad faza fawzan azima. Hisi-hisin nagtaat pa Allah ta'ala. Wa sin Rasul niya. Iagad na yung panghindu. Iagad na yung panghimati yung katan. Faqad faza fawzan azima. Muna tuod magparuntungan siya sin paruntungan sa lagu-lagu. وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَفِي آيَةٍ أُخْرَى وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ na isu-isabin maksiyat sulang ni Panginoon sin Allah subhanahu wa ta'ala niya taymaun wa rasulahu ibasin rasul niya faqad dhalla dalalan mubina na punna to nalawng nasiyasin lawng sa mata-mata sa tampal-tampal murah-murahan ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala do mahinang ngadto ini malim kato tanyo katan ini panghindo ito panghimati sin Quran nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.